Byose bitangira ku munsi wa kabiri witwa amahoro tariki ya 23 Werurwe umwaka wa 2009. Umunsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinyanaga amasezerano y'amahoro n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyekongo, Le Congolais National pour la Défense du Peuple. Kuri uyu munsi impande zombi zemeye ko ibikorwa zibishyize ku ruhande kandi ko nta munyekongo uzongera guhunga bitewe n'intambara bari bamaze igihe barwana. Abarwanyi b'izinyeshyamba CNDP bahise banashyirwa mu ngabo za leta FARDC. Byari kuba ari byiza cyane iyo birangirira ahangaha ubuzima bugakomeza, ariko ikibazo nuko nyuma y'amezi 3 ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 muri 2012 abo barwanyi bahoze mu mutwe wa CNDP bashyizwe mu ngabo za leta bagaragaje ko ingabo za leta biyunze nazo zibakorera ivangura rigendeye cyane ku kuba